салом дӯстон, ду бозие ки дар рақобатҳои даври яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо баргузор шуданд барои қаҳрамонии навбатӣ дар ин мусобиқа метавонад нақши муҳимтарин дошта бошад. Бозии Ливерпул ва Реал ин классикои футболи Аврупо шудааст. Ҳардуи даста мушкилиҳо доранд, аммо гап сари он меравад ки проблемаҳои кадом даста бештаранд. Ин рақобат нишон дод ки мушкилиҳои Ливерпул хеле бузург ҳастанд. Дар Реал Мадрид бошад як заифшавии оддии зимистона ба назар мерасад. Футболи клуб бе прессинги дурусти фаъол, бе шиддату шӯру шавқ натиҷа оварда наметавонад. Футболи Анчелоти бошад аз ҷиҳатҳои мусбати ҳар як футболбоз дар алоҳидагӣ истифода мебарад. Реал танҳо дар сурати мағлуб мешавад агар боварии худро аз даст бидиҳанд. Аммо мадридиҳо бовариро ҳеҷ гоҳ гум намекунанд. онҳо 2-0 ақиб монда буданд, аммо бо боварӣ бозӣ карданд. мо пурратар бозиҳои имшабаро шарҳ медиҳем, аммо баъд аз лайк мондани шумо дар ин видео ва обуна шудан ба канал. Дӯстон, даври яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо мухлисони футболро бо рақобатҳои топ-дастҳо хурсанд доранд. Интер дар майдони худ Порторо пешвоз мегирад ва яке аз фаворитони асосии ин турнир Манчестер Сити ба меҳмонии Лейпциг меравад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои ин рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳамаи камбекҳои Реал Мадрид ба одат табдил ёфтанд. Аз оғози рақобат мерсайдиҳо бозиро дуруст оғоз карданду бозии кушодро бар зидди дастаи Реал нишон доданд. голи Нюнес натиҷаи прессинг ва мавқеъгирии дурусти Ливерпул буд. баъдан Куртуа ба дарвозаи худ гол овард. дар қисми дуюм бошад танҳо Реал Мадрид дар майдон буд. Винисиус арзанда аст то дар бораш алоҳида ҳарф занем. ӯ ҳамчун зиёнгори асосии мадридиҳо дар оғоз буд. аз барнагаштанҳои ӯ ба хатти дифоъ мерсайдиҳо истифода мекарданд, вале баъдан бо бозиаш ҳамаро ҷуброн кард. яке аз фишкаҳои асосии Вини ин мушкилиҳои худро рӯпӯш кардан бо бартариятҳояш мебошад. ҳамин кор бо ӯ зери роҳбарии Карло рух дода истодааст. дар оғози карьерааш Вини дар Реал танҳо бозингари боистеъдод буд, вале айни замон ӯ топ аст. дар голи дуввуми ӯ дарвозабони рақиб Алисон Бекер Тибо Куртуаро дастгирӣ карда ба дарвозааш гол овард. голи Милитао ва дубли Бензима интригаро дар ин ҷуфт қариб аз байн бурданд. 5-2 ин ҳисоби хеле калон аст. натиҷаи ин бозӣ ҳолати кунунии Ливерпулро нишон медиҳад. ин гапи ман нест. Стивен Ҷеррард баъд аз бозӣ чунин гуфт. дар рақобати дигар дастаи Наполи бар зидди Айнтрахт натиҷаи заруриро ба худ таъмин кард. бозингарони ин тим дар ҷараёни бозӣ аз контрҳамлаҳои Айнтрахт дар тарсу ҳарос буданд ва дар хатти дифоъ бозии устувор нишон доданд. неаполитянҳо иштибоҳи рақибро интизор доштанд ва тавонистанд аз онҳо 2 гол ба ҳадаф расонанд. алахусус голи дуввуми Наполи пас аз паси Хвича ва зарбаи Ди Лоренсе хеле олӣ буд. танҳо як гапи дигар ки ба ин бозӣ ҳеҷ рабт надорад. Реал дар соли 2023 дар Англия аз Челси дида бештар гол задааст. роҳбарияти дастаи Париж Сен-Жермен гуноҳи асосии худро дар масъалаи сармураббиёни тим дарк карданд. онҳо иқрор шуданд ки аз ин кор ронда шудани мутахассиси олмонӣ Томас Тухел кори хато буд. парижиҳо омода ҳастанд ки бори дигар бо Тухел корро пеш баранд. суоли асосӣ ин аст ки оё Томас ба пойтахти Фаронса бармегардад ё мунтазири пешниҳодҳои Реалу Барса мешавад. гуфта мешавад ки эҳтимоли баргардонидани мутахассиси олмонӣ вуҷуд дорад. гап дар ин ки директори варзишии нави парижиҳо Лукаш Кампуш аст. Тухел зид нест то бо ӯ корро пеш барад. агар дар ин вазифа Леонардо қарор медошт, пас баргардонидани Томас тақрибан номумкин мешуд. мутахассиси олмонӣ ин навбат бо шартҳои худ ба сафи парижиҳо меояд. яке аз талабҳои асосии ӯ дар он аст ки роҳбарияти даста бояд ӯро аз таъсири бозингарони алоҳида ҳимоя кунад. гапгапи ӯ бошад на ягон Мессиу, Неймару Мбаппе. ҳамчунин ӯ аз роҳбарияти даста талаб мекунад ки дар пешбурди кор ба ӯ халал ворид накунанд. ҳамаи коре ки ба ҳайати даста ва қисмати бозӣ тааллуқ дорад, роҳбарият бояд ба он дахолат накунад. дар интихоби ҳайат ҳам гапи асосиро маҳз Томас Тухел гӯяд. то ҳамин дам Тухел ягона сармураббии дастаи ПСЖ боқӣ мемонад ки дастаро то финали мусобиқаи бонуфтарини бошгоҳӣ баровард. Браҳим Диас ба дастаи Реал Мадрид тааллуқ дорад. дар равзанаи хариду фурӯши тобистона ӯ метавонад ба дастаи Ювентус гузариш кунад. шартномаи асосии ӯ дар дасти мадридиёст. худи футболбози ҷавон айни замон дар дастаи Милан ба ҳайси иҷора бозӣ мекунад. бояд гуфт ки дар мавсими ҷорӣ бозии Диас аз солҳои қабл хеле беҳтар шудааст. бозингари моил ба хатти ҳуҷум дар бозиҳои бузургтарин ҳам натиҷаро барои даста таъмин мекунад. Милан имконияти харид кардани шартномаи Диасро дорад. дар қарордоди арендаи ӯ чунин банд аст ва тибқи он агар Милан хоҳиш дошта бошад, метавонад Браҳим Диасро бозингари софи расонириҳо гардонад.
طبق معلومات اخیر میلان این امکانیت رو استفاده کردنی نیست. از این رو از شهر تورین آماده هستند که مبلغ ضروری رو با خزینه ریال سپرده برایم دیاس رو با صف خود جلب کنند. این زمان با یووه بازیگری نمیرسد که مثل دیبالا از عقب حملهگران ایستاده هجوم رو تقویت بخشد. دیاس میتواند محض چنین بازیگر باشد. در میلان هر باری که از عقب حملهگران با میدان وارد میشود بازی باورناک نشان میدهد. رفیقان، چمپیونات جهان با آخر رسید. من کانال یوتیوب گیمز رو با شما توصیه دادم و آنهایی که ما رو گوش کردن پولی خوب به دست آوردن. اما که لیگ چمپیون ها آغاز شد و شما میتونید در کانال آنها هر روز دو پروگنوز رایگان گیرید. پس آنهایی که میخوان پروگنوز اولی گیرن با سلک در اپیسن بوده در آمده پول کار کنند. طوری به همگان معلوم است دسته PSG میخواهد نیمار را تابستان سال جاری فروشد. هرچند طبق شرطنامه نی تا سال 2027 در حیات پاریژیو بازی کرده میتواند. روبرتی دسته پایتخت فرانسه الکی به این قرار آمدند که باید نیمار از صف تیم رود. با فوتبالباز برزیلی دستای توپ انگلیس توجه دارند. در مورد چلسی الکی سخن زیاد گفته شد. معلوم گردید که دسته منچستر سیتی هم میخواهد برای فوتبالباز برزیلی مبارزه برد. تابستان سال جاری این ترانسفر میتواند عملی شود. معاش نیمار خیلی بزرگ است و کم دستا آن را در اروپا داده میتوانند. یکی از آن تیم هایی که میتواند با خود اجازه پرداخت کردن معاش بزرگ دهد این منچستر سیتی با حساب می رود. اما گپ سر خاراکتری نه آنقدر خوبی نیمار می رود. اگر از پاریژ بازیگر برزیلی با تمام ناز و نوزش بیاید خوسپ گواردیولا بعد از یک روز او را جواب خواهد داد. خود نیمار عین زمان توبت گرفته ایستاده است. احتمال شرکت ورزیدنش در بازی جوابی با باواریا وجود دارد. مارکوس رشفورد این زمان یکی از دو فوتبالباز بهترین عالم به حساب می رود. چنین ابراز اندیشه را سابق فوتبالباز دسته منچستر یونایتد و منتخب فرانسه لوئیس ساها پیشنهاد کرد. در برابر کلیان امباپه مارکوس رشفورد این زمان بهترین بازیگر عالم است. این دو فوتبالباز از دیگران فرق کننده هستند. این زمان آن بازی که رشفورد در امیو نشان داده ایستاده است ارزنده احسان‌های تمام عالم میباشد. امباپه در بودن مسی و نیمار هم لیدر PSG است. رشفورد باشد با چهره محوری در امیو مبادل شده ایستاده است. هالند هم بازیگر خوب است ولی او با نفع دسته فایده کمتر میارد. گویا انرژی رونالدو بعد از رفتنش با رشفورد گذشت. گفت سا. بعد از جام جهان برای بسیاری ها بهترین بازیگر عالم رشفورد است. او در بازی دور گذشته پرمیر لیگ انگلیس گل‌های 23 و 24 خود را در موسم جاری در همه مسابقه‌ها به ثمر رساند. قبلا اگر رشفورد در یک بازی عالی بود و پس آن در بازی‌های نوبتی گم شد، این زمان او در همه بازی‌ها بهترین است. با دفاعگران بازی کردن بر مقابل رشفورد خیلی مشکل میباشد. با همین تمام باور دارم که ایجادکاری من به شما پسند میآید. لایک، کامنتاری و در کانال ابونه شدن رو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف. خیر باردارم در پناه الله.